ane imidlamlezi usikhohliwe indlamlezi indlamlezi asayazi yimi nje okhuzana ihagodlendlo ayabaleka amagwala ihagodlendlo ayasesa awumkhumbulo ndlamlezi njalo akhodlendlo ayabaleka ani imina lo ukhuzana ngangama nomtshengiseni nangu nje umtshengiseni nangu umtshengiseni naluthasala yina umtshengiseni mara baba awubasandadu manje cha udavada imali umtshengiseni awumazi ukhuzana umtshengiseni cha manje wayishebeleza awuyazi yini le ngoma ngibheka umuzi nje lokhu njalo lithoza lekhansela lithoza lekhansela nje awubeka umbono wakho nawe uthini umbono wakho lenkunzi yana ngayitshela ukuthi mina ngiukhuzane umtshengiseni yami uthi yakhona no10 la ayikho kunengoma zabana ngifuna ukuzwa yona le uyithathe omunye umjiji uyithola uyithatha ngathi ama-chance le izomela iformat red uyithatha wethu ayoni kodwa efana nokhuzana mina buka leli ende nomthandeni futhi unayo le ncebo kamthandeni amamthandeni wami yini wacula yabasana angisewumculi mina ngisasephansi kakhulu usasephansi kakhulu kanjani esikingcwasala nje ibhola udlala ibhola kanti nodlala ibhola usasephansi alicini mona hayi umuntu udlala ibhola wazena umsebenzi wakhe uyimfuyo yonke lento emakhaya wona futhi umuntu ofuyayo manje ukuthi uMessi no Cristiano kuba abafuyi yabona nje mawuqala nje ngicela ngumculi kana vele duma lapho ukuthi ke manje ukuthi ngibani konje wayecula ethini ke manje mana onomsangano ayifile inkambi yami le mana mfethu ayivumi kaba ayivumi bathatha lento ulahle lento uze lapha kusasa ngizokunikeza iSPH ufuna uyisebenzisa kephi iSPH onephi mana ke awusho maye kodwa ngiyugcwensa nje awungazi impela mawusho ugcwensa umazi ngiyamazi kumtshengiseni mina nangu nje umtshengiseni didwa iras udidwa ngisenayo nesekucamuka isicoma ni mana kumuzi uyakhuphuka bafa nathini yazi le ethini ethi weta akhupha ivoice angigozi man wethandiwe sithandwa sami siyahlala sobabili kulo umnikazi wapha nje yabona nje manje kabami nangu umtshengiseni sobabili angena sohlala njengamajuba thandiwe sithandwa ke umtshengiseni lo wami wena awumazi ngana wangamazi umtshengiseni awazi umculo manje kabami ukuzana umazi awusazi ke mina ukhuzana ndlamlenze indaba ephika amambala Sebesula amadevana ingoma zakhe angizazi kahle ukuthi mana mina ukhuzani indaba ephika amambatha sebesula amadevana understand sebesula amadevana awumazi awuzisho nje lezo ibongo lezo ukhuzani indlamlenze indaba ephika amambatha sebesula amadevana shona ukhuzani idlamlenze indluba ephika iphika kanjani ifootball uyiphika kanjani indlubu wayothi ukhuzani indlubu wena wayobiza ukhuzani ngendlubu wayobiza ukhuzani ngendlubu ndo into ezibuhlungu kanje indlubu usho ukuthi uhluba indlubu ekhasini njengoba ulapha malini la shell yini lo iphethe lapha uphathe nempipi oza waphatha impipi eGoli hayibo la yabanje wasela nadad hamba kakhulu mfowethu hamba kanjani ubekama lakho mfana yesi musu kubaleka nafana futhi nokushanga enqindi ubekama lakho ndoda uncobo awumapoloba awufuze lihle uyaphila fuze afuza afanele njalo uphethe imithondo lapho uphethe amarasheni
Manje awungitshela mangathi uPutin uyayithola lento leyo ukuthi wena ke manje ubiza amapipi noma sausage ngokuthi ama-Russian uzokwenza njani? Ithini indaba yakho? Uzosuyilungisa kanjani leyo nto? Zobona khona. Uyothini ukuphawula kwakho ke lapho? Emazi umtshengiseni? Uphi? Hayi no. Ngicela mina locwale ngomdiyo nasithandwa sami. Yeah. Sohlala sobabili. Sohlala ngamashuba. Diyo nasithandwa. Bese phatha isikhwama lesi. Yeah, asikhumbule isikhwama. Ngona lemfene. Awusikhumbuli? Abuka phuma khona incela lesifana ngamaimani. Hayi uthetha i-dread mshana. I-dread angisenalo. Ugunde nje manje kahle. Nangu umqhumeni nje awuzambona. Nangu ngumqhumeni awulibona rasa ngumqhumeni. Umqhumeni. Angitshela. Nale phofu. Ivule. How do you sondela ukhulume nabalandeli? How do you feel ukuthi wena ukhuluma nje manje ukhuluma nebhova? Nendlamlene. Mina ukhuzani mina. I feel happy. You feel happy? Yes. Awubingelela abalandeli bakho uzani lapho. Ukhulume nabo mfana. Batshele lapho. Anything ofuna ubatshela yona boy. Batshele mfana abalandeli bakho uzani ngabalandeli bakho angithi. I treat you all. Yeah? Yeah. Umfana ungena ngoJoji manje uthi I greet you all. Yini u-greet you all? Angazi mfowethu lento engekho leso sikhathi. Apapa emshana nayi. Musufuna ukusigreeta all. Usha lapho mfana. Ngizokhuluma ngazali bakho awuzwa. Ungigreeta man. Hayi kodwa